Saya mengawali tadi dengan salawat simtudurar. Sebenarnya iro salawayona makanja ko tapala maulaya salli wa sallim daiman magai degaga tau marejing papedalle andre na ko iro na pala na amalkan ya kumelo ki isagenay yang andre pagkalinot dalam sehari-hari dito masisah iya ko amalkan itu. Jadi makanya setiap ceramah itu biasa kok keadaan makoy santai istilahnya pengajian biasa baca magai supaya mudah-mudahan wadita pala sebab dito na malampe ponco mi cuma kode ni apala tu malampe ya, apalagi ibu-ibu muslimat kajak kota apala air itu adalah sholawat yang penting sebenarnya apalagi ini adalah bulan maulid. Taman ulam maulud sekarang sudah pas 1 Rabiul Awal. Jadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebae ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ijamah angka agak-agak madari yang lupai yakni azan sibawa iqamat biasa yang enggak sepele mi jadi biasa kong katau me mas sempajang na jadi dina mi mas sempajang utamanya sholat fardu de na bang de to na kama jangan sekali-kali walaupun dia na wajib bangis sibak kemae tapi maka dia na bita na nigi tau mas sempajang na dia na pigau isalasidin na istilahnya dia na pigau isalasidin na de tona na ba de tona na kama maka dia na bita maka dia solat bersama syaitan yan na tu ampai angkat tu tau mas sempajang dia nulle khusyuk salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dia naganggu ki, dia malada naganggu ki setan nareko, kama ki atau bangi. Makanya maka dia nabita ko dia mulai jamai dua-duanya, dia mulai istilahnya dia mau sempak basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya ko dia tabaka mak bawa ni. Nah, makanya meki mas sempajam peni kama ki yaitu iqamat sitongan na tanya maka nama pakat dek bawa tidak itu juga untuk menjauhkan syaitan ini tu ampai maka dah nabi ta ya kok bangi tahu itu setannya lari sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malas si made na malas si pirewat nah gitu itu jadi makanya upasangi maka dah ya komeki mas sempajang usahakan iqamat kok kibolata mas sempajang cadidi mau meki masa paja sunnah duha iqamat makanya itu nabi ta maka de arihna ya Bilal ya roko maka de nabi ta arihna istirahat ki ya maka lihat tu batina nabi ta istirahat maka nabi ta arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka de na'am ya Rasulullah napi suruh Bilal maka de kama na sampaja si bawa nabi ta jadi Bilal si bawa nabi ta mas sampaja tanya sampaja perlu sampaja sunnah ni jadi tapi maka dia nabi ta'arihna ya Bilal ya ko maka nabi ta'arihna istirahat ki Bilal jadi ya ro nabi ta ya ko mas sampajangi nangga ya alena istirahat apa ya jadi nangga ya alena nabi ta istirahat nareko mas sampajangi sehingga maka dia arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka dia Bilal na'am ya Rasulullah suruh ni maka dia kama napa mas sampaja si nabi ta jadi ini ya jadi iya ro sampajangnya na layu istirahat yana tu nak ada tahu pandrita bahkan angka di amuren Ibnu Abbas na rampe alena panguluta Ibnu Abbas maka dah iya ro nabita komelo komite makan jala da sampajanna iya toy metattato ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampajang iya ko matakola dai coba jadi ya komelo ki mite sampajanna nabita matenang ya ko matakola dai
Iya na pole malalam mabela, na pole mamusu na matakko, na sampajak o itu sampajan na malunra lada. Maka kanjak, maka tanna batena rokok, matannang iha batena suyu na reko matakko inabita. Yaw pidi pasisele ito. Iya na to matakko na hailay bila mani. Pak to matakko na. Magay. Maka dayon na iya ro sampajange nala istirahat mematuy nabita. Jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajang ikonuleten nikmatiwi de na masusah. Justru menyama papinadin na kopure masampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting. Maka da iya tu sampajang Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan. Tapi iya tu sampajang alat. Ya kipat dicarogi pakak kasak. Itu. Jadi ya sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan. Ya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. Tuh, ya sampajangnya alat. Tapi angka melo icapai. Magi ta sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ya sampajangnya alat untuk ipakai milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahangi. Ko ni mega teta salah. Nasaba sampajangin ala tujuan sehingga ya kuma sampajang ibaca na selesai. Padahal iya ro sampajangin ala mi pakakasa minalengi pong Allah Ta'ala iya wadinge ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilaw ni riwat tumas sampajatta. Cicapi pakoli supaya terpahami. Jadi ya sampajange alat atau pakakasa na paturu puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yero melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi alat dipake pada otoe alat ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak magi kita loju pandang maka mereka lo meli karpe mereka lo meli anu mereka lo pakai makoe iya naru ya satu tujuan jadi ya tu sampajangnya alat nih demi gaga pak doangang tembus langsung ke sidratil muntaha kecuali sampajang iya ko yakaba milime milau doang angka mau pelawai tapi ya ko kui sampajangnya ina liwai hasija na iterima tapahangnya iya na tu namanya tahu salah paham nase ko sampajan dia mah ditambahi doang padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina natambahi hadot tau pandrita natambahi dos sahabat nabita lagi iya na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta yunri mangilau nasaba ala memang mi cuma iya ko tomas sampajang masih je iterima iya ko isaliwan na maya ganon rita pangalah tapahan nih pada reke lo na makada iya ko malala kometa ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajangnya pakakasa paling cepat doa mustajabah jadi ya sampajangnya alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tu magi angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong aga jasa hajat permintaan keinginan agak makada meka mapaboting atau aja nama makada meka boting meka boting angka mo ya samilau do tapi ia ko mas sampaja ko milawi si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana nabi madiolo ina iya ko kui sampajan na mangilau betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doa mimamu isa na tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja isa na iko pura ko mapakaraja wasa makada yako puange melo musompa usahakan ipakaraja jolo puange adap itu yang kedua puji-pujian nang kenal alhamdu fatihah puji-pujian na yero bahkan ilalan na patihah ang kedua onra makan jala da yonre milau doang
aja napalapalangi nalapakan lillah atau ati pake iya kunadapi iya kana abudu idi mi po ngusompa wa iya kana stain idi to mi po nri bilau tulung o ko hande sakutse maka di po Allah taala nasompa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga mi milau cuma idi ipaterui jangan jadi baca ni iya kana abudu iya kana stain dena to mangilau materu bami idi mi po sompa idi to mi nri bilau tulung pada ko makalani malaikat angin launo makalani dia na to milau ipaterumi itu jadi pentingnya jadi usahakan ieu na to ampai bu angka yasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat toh magi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana salangsung iya ko pak doangang eme kamu pa ieu na to ampai ko katabere itawe pada metodo ko tanya lino nonroy pada kota nialino itay alemu suju masom pariolo na po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yan na lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaro ni katabere yan na tutaw makada mangolo ni lauripuan na ang ilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca patehe ya konadapi iya kana abudu idi impong sompa wa iya kana stai idi tomi po onri milaw tulung atau kanyati aga tabutukan tatokan niya tiyo koro, yan na ito nakadaguruta. Iya to patehay, sitongan na cek kosong. Ito, cek kosong. Yasang cek kosong, degagi, sana, lisari mi. Makiro. Jadi ya to patehay, tilaw ni. Ya kong kalasata, tilaw yung koro. Iya ka na amuduwa, iya ka na stay. Hindi mo mugusompa, hindi tomi po onroy milaw tulong. Ato kanyati, po, ang kaje pacoba ka na kaay. Tapasaw ilasakwe. Tato kang ngeti aja mo tanan na ya kana budu ya kana stay malasa ka pe pasaw ila sa aja mo atto ati na di makiro idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin lepangi okoro angin lauki padong okoro dua tunron na ya kana budu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangami ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokok rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni agak sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai di tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah ini apa lagi iya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamida maka dia makmunge Rabbana lakal hamd aja ditakada sami Allahu liman hamida makmunge maka dia itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati aja ditakada di sami Allahu liman hamida imangi mi maka dia sami Allahu liman hamida akadaki di makmunge Rabbana lakal hamdu aja takada di sami Allahu liman hamida de imangi mi iya makmunge de maka dami Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u syi'ta min syai'in ba'du jadi aja ta mega tutu makmum maka dami mang sami Allahu liman hamida maka da telena sami Allahu liman dena maka dami Rabbana lakal hamdu yaitu ampai balaga de itu nak kada sami Allahu liman hamida maka dami Rabbana lakal hamdu na sabab iya mimatomi tu baca na makmunge iya mi koto masam pajaca di ipakai sami Allahu liman hamida napa to maka da Rabbana lakal hamdu. Tapahan nih. Pak ni kata salok kowe. Kemudian maka kau naik pakai kesa jadi papasangi kijoloi supaya tapahatongang makado iya roko tomas sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki masampajang. Nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal alami ya jadi dosa itu dosa ya kotor rokok na kaje makada itu nabita ya komelo ilong mas sampajang umakna nabita ro matana po Allah taala nalay po Allah taala dosana na pigaw iro na patada nyo ko salingkana si bakulun na ina to ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na rokok pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na nya to iya na to tahu nabatungan na nabatun itu sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni mas sampajang
ia natama waktu sampajange nama tanah nasa di papenadina masumpa papenadina na rekodena jamai ia napura nama sampajang tap pemaringan nasa di papenadina ana lolongan ni hikmanat lolongan ni ia mikode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukongkah ia nang kana makalicu selesai persoalan de wakadaro makanja tapi angka suku itu demi gaga reke maka ada suku tongang apa ya tu sampajang telu gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakani itu denulai ina tatai hamakwa jadi dia na tu ampe ang kasampaja sunna ang kasikiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya